€70 je, ovaj zadnji, ovaj Fromilid je €6,90. A ovaj prvi, njega nemamo. Ne. Znači, I ovaj ovdje, je li je to od Skopje? Ne, iz Srbije. Kilometol za mučninu, za povraćanje. Od Galanike, je? Da, Galanike. A ove dvije imate ili ove nema? Da, taj prvi nema, ovaj drugi imam. Dobro, možeš mi dati ovaj? Samo taj, ja ovaj drugi ne, jel da? Ili njega? Imam ovdje recept, mogu znati cijenu. Za sve ovo. Kaća? Ako možeš da počitaš ovo prvo. Ovo prvo. Čitaš ako možeš. Zanimljiva scena, jel da? Da. Fenix, ovaj prvi je 4,30 €. Fromilid od 500 je 6. Fromilid, ne znam koja je cena. I koliko je? Evo sad ću. 6,60 ja izgledam. Tačno imamo. Da li ima tu? Cako Fromilid. 6,60. Šta tražiš? Ovaj drugi je 6,60 €. I Kometol je koliko? Ili imate sve? Da. Imamo sve. €80. €80 je ovaj sad. I ovaj Klomental, je li to Skopje, jel? Ne, Galenik. Kometol Galenik. Dobro, može jedno ovako. Jedno tako. Da. Kryesisht gjatë inspektimeve ad hoc ose inspektimeve tjera me kërkesë, Inspektorati Farmaceutik takohet me produkte pa autorizim për tregun e Kosovës, që në një formë mund të themi produkte të kontrabanduara. Këto produkte janë pa autorizim për tregun e Kosovës, do të thotë nuk kanë leje importi në tregun tonë, kështu që nuk janë të rruga e hyrjes në Kosovë nuk është e kontrolluar me një formë sa u përket produkteve të Serbisë, mund themi se ato produkte takohen pothuajse në gjitha subjektet ku takohen edhe produkte tjera pa autorizim. Deri me tani subjekte, prej 72 subjekteve që janë ndëshkuar me dënim mandatar, 41 subjekte janë takuar me produkte ilegale. Brenda këtij viti kemi pas afër 20 raste ku kemi konfiskuar barna ose medikamente të prodhuesve nga Serbia. Nuk është vetëm Galenika një prej prodhuesve, por të janë disa prodhues. Problemi te barna nuk qëndron te taksa doganore, nuk qëndron tek vlera e tyre, nuk qëndron tek pagesa taksa. Problemi është te mos aplikimi për licencë për import të barnave. Se barna si produkt specifik duhet të kenë licencë gjatë importit. Pjesë e kompanive serbe nuk aplikojnë për arsye politike. Ne kemi pas raste ku kemi gjetë barna kontraband në xhepat të udhëtarëve në autobus.